Excellency Edgars Rinkēvičs, President of the Republic of Latvia, senior officials, members of the media, distinguished ladies and gentlemen. To begin, I would like to thank President Rinkēvičs and the government and people of Latvia for the warm welcome and hospitality in beautiful Riga. Mr. President, we feel at home. Following my discussion with the President and between our delegations, it is evident that Rwanda and Latvia share strong bonds of friendship. We were deeply moved by our visit yesterday to the Museum of the Occupation of Latvia. This exhibit holds a universal message about the protection of rights and freedom. The purpose of this visit is to explore new opportunities for the mutual benefit of our people. There's already a growing interest in the field of sustainable agriculture. What also unites Rwanda and Latvia is a common understanding that we can no longer do business as usual. We need a multilateral system that is more fit for purpose and which treats everyone equally. We also need to prioritize growth areas such as information technology. Mr. President, I commend your efforts to build a strong innovation ecosystem in Latvia, an example for all of us to follow. In Rwanda, we have also been doing our part, beginning with digitizing almost all public services. On the multilateral front, Rwanda and Latvia are willing to support each other on a range of issues, notably peace and security and global development. Ultimately, the mindset we have is to work together to find solutions to our unique set of challenges. Mr. President, once again, thank you for hosting us in Latvia. We are very pleased to be here. My delegation and I are deeply impressed by what we have seen. We hope to be able to welcome you in Rwanda very soon, and I look forward to our interaction with the media, and thank you for your kind attention. Yes, ni the QuickTimes news rero nk'ibisanzwe nakagaruka. Izi ni breaking news tugiye kubagezaho muri akanya, aho Irani yagabye ibitero bya misile kuri Israeli. Iran yatangiye kohereza ibisasu bya misile kuri Israeli muri uyu mugoroba mwijoro, aho leta rero ya Iran yavuze ko yabikoze mu rwego rwo guhorera umuyobozi w'umutwe wa Hezbollah wo muri Liban wishwe mu gitero Israeli yagabye i Beirut muri Liban ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Abategetsi rero ba Israeli batangaje ko hazabaho ingaruka ku bitero bya Iran. Perezidansi ya Amerika nayo yatangaje ko
nta muntu ibyo bitero byahitanye kandi ko ikomeza gukurikiranira hafi uko ibintu bigenda muri aka karere k'isi. Minisitiri w'ingabo ya Amerika muri Pentagon nawe yavuze ko ibitero bya Irani byikubye inshuro ebyiri ibyo icyo gihugu cyagabye kuri Israel ku kwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2024. Ni mu magambo rero uyu mukuru cyangwa se mu magambo uyu Benjamin Netanyahu yatangaje kuri uyu mugoroba nyuma y'uko Irani igabye ibitero muri Israel. Mu magambo ye rero niyo ngiye kugenekereza kubasobanurira mu rurimi rw'ikinyarwanda, aho Benjamin Netanyahu yagize icyo atangaza nyuma y'ibi bitero n'izi misile zagabwe kuri Israel. Munyemerere rero mbareke mwumve iri jambo rya Benjamin Netanyahu. Kuri uyu mugoroba Iran yongeye gutera Israel misile amagana. Iki gitero cyatsinzwe byaburijwemo kubera ubwirinzi bw'ikirere bwa Israel ni systeme ya mbere ku isi. Ndashimira IDF ku byo imaze kugeraho. Ndashima kandi ubushishozi n'inshingano mwagaragaje. Abenegihugu ba Israel ndabashimira kandi Amerika ku nkunga yatanze mu bikorwa byo kwirwanaho. Irani yakoze ikosa rikomeye muri iri joro kandi izaryishyura. Ubutegetsi muri Irani ntabwo bwumva icyemezo cyacu cyo kwirwanaho ndetse n'icyemezo cyacu cyo kwiyegurira abanzi bacu. Tuzahagarara ku itegeko twashyizeho. Uzadutera tuzamutera. Ibi ni kuri aho turwanira inzira y'ikibi. Ibi ni ukuri kuri Yudaya na Samariya, banki y'uburengerazuba, ni kuri Gaza, Libani, Yemen, Syria, kandi ni ukuri kuri Irani. Tunyarukiye mu Rwanda rero hategujwe inama nshya izahuza abaminisitiri b'u Rwanda na Kongo muri uku kwakira i Rwanda. Hateganyijwe rero inama nshya y'abaminisitiri izaba iri hagati mu kwakira i Rwanda kugira ngo bumvikane ku masezerano azatuma habaho inama y'abakuru b'ibihugu mbere yo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro. Iby'iyi nama byatangajwe n'intumwa ihoraho ya Angola mu nama y'umuryango w'abibumbye Francisco José da Cruz. Mu magambo yiwe yagize ati: mu rwego rw'ibiganiro bya Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kuwa 30 Nyakanga byashyize umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano atangira gushyirwa mu bikorwa ku ya 4 Kanama. Ibi bituma rero gucubya umwuka mubi bishoboka kandi bigatuma habasha cyangwa se hashaka igisubizo kiganiriweho cyo mu mahoro kandi kirambye. Yakomeje avuga ko muri Kanama uyu mwaka Perezida João Lourenço wa Angola yaganiriye na bagenzi be b'u Rwanda na Kongo kuri buri gahunda y'amasezerano y'amahoro mbere y'uko amabwiriza ajyanye n'iyi gahunda aganirwaho n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ubwo bahuriraga i Rwanda muri Kanama na Nzeri. Mu kiganiro rero yatanze yibukije ko inzira ya Rwanda igizwe n'uburyo bwo gukemura ibibazo bya politike bihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze igaragaza ko hateganyijwe inama nshya i Rwanda hagati y'ukwakira aho hazaganirwa ku ngingo zerekanywe mu ntangiriro. Ni inama rero y'abakuru b'ibihugu kugira ngo hasinywe amasezerano y'amahoro yuzuye hagati ya Kinshasa na Kigali. Angola rero ibona ko ari ngombwa kwibanda ku mbaraga z'ububanyi n'amahanga zishingiye ku ngamba zashimangira intambwe imaze guterwa kuva gahunda yo kunga impande zombi yatangira. Iyi gahunda iri mu rwego rwo gukomeza ibikorwa byakozwe na Angola mu rwego rwo koroshya amakimbirane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu burasirazuba bwa Kongo, aho imirwano ikomeje kuba hagati y'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro harimo M23.
umukuru w'igihugu rero cyangora yohereje minisitiri w'ububanyi n'amahanga Tete Antonio nk'intumwa idasanzwe Kinshasa mu gihe uwa nyuma yahuye na perezida wa Congo Félix Antoine Tshisekedi kuri site de l'Union Africaine kugira ngo amugezeho ubutumwa bwa Joao Lourenço ubwo yerekanaga ibikubiye mu butumwa bwe mu binyamakuru. Leta rero ya Kinshasa ni kenshi yumvikanye ishinja igihugu cy'u Rwanda kugira uruhare mu mutekano muke ubarizwa mu burasirazuba bwa Congo. Gusa leta y'u Rwanda yateye utwatsi ibyo birego ivuga ko ntaho ihuriye n'ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse igaragaza ko icyo gihugu gicumbikiye umutwe w'iterabwoba wa FDLR wakoze jenoside mu Rwanda. Tukiri kuri iyi nkuru rero, n'ubundi u Rwanda ubwo nyine bivuze yuko umusesenguzi mu bagize politiki akaba n'umunyamategeko Gatete Ruhumuriza Nyiringabo yasobanuye ko ibikorwa bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo byo kwiyegereza abajenosideri bishobora gutuma u Rwanda rushoza intambara kuri iki gihugu mu buryo bweruye. Ikigereranyo nibyo Amerika yakoze, abigereranya n'ibyo Amerika yakoze muri Afghanistan igihe igiye guhiga Osama bin Laden. Iyi nayo ni inkuru rero dukesha igihe.com, aho yanditswe n'igihe ku tariki 2 uku kwezi kwa Kanama 2024 isaa 2:30. Muri iyi nkuru ndende rero ndagerageza kugenda mbanyuriramo muri make. Ni mu minsi ishize nibwo hamenyekanye ko umugambi wa Perezida Félix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo wo mu kwakira mu gihugu cye, uwo mugambi wari uwo kwakira mu gihugu cye abanyarwanda 6 bahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994.